Hadin bakador barsenong mo sanram kala kentai banai ono si ki rungit Hindu ban penlong ke jing nyam hakrem mo jembun. Nakilang kiseng balang baper kilami syakmat banai ke jing kersyan ke bapurai kador barsenong mo sanram ke belasyim me kene karai. Kaseng hito penen sau area ke beri kawe kaseng balang apo ke jela. Kilami syakmat banai ke jing kersyan ya kador barsenong mo sanram. Dak bo ongru baka krem mo jembun kam de ke mandir ban penlong ke jing nyam nri ke de ke jaka jong okai perthei. Na kaliang duni ka hito penensa soalnya tolong gawe na ki seng malang di ba dan na kadang thain mau senram din bangila ilang bakilat thai kubor ya kajing penpau jong ka dorbar snong mau senram agba na kaliang jong ka dorbar snong mau senram ka larai ban nomsa nane ban nomsa ya ki briu kita kinong yat pilgrim ki rungi Hindu ki bamut ban pelong ya kata ka yatra jadi ka jing mane blay ha ka mau jembun kina kaliang jungi ka hito ka modona ka ka thain mau sunram ni don bat pau mislo banai ke jingkersan ke bapura ke jingkersan ya ka dorbasnong mau sunram habade bakarai jo dorbasnong panomsa ya kini ki dungi Hindu ban pelong ke jing maneble ya ka krem mau jembun kamde ka mandir chale ka di kubor bagi putih baga ke krem mau jembun kamde ka mandir andre kade ka tourist spot nane kade ka kawai na ki jaga jungokai prothei kabadon ha kade ki khan jungi barka krem mau jembun kalau kawai na ki jaga jungokai ke bapaunam ha kade khan jungi ha bala long try da snong mau sunram ke ni kumki khot ng ka seng hito agne thain mau sunram ni penpau ya di persya hadin bangili ya ki kubor lang bakilat thai kubor ba ne ka seng lele ka kenhun jo sinyam Hindu ki bamut ban yai lai lele ki bamut ban wan jubor ban yai lai ya ki bor snong ki bor thau tam ya bor snong mau sunram ya kador basnong mau sunram ha ka bakili yo kilalek ban pan nosi na office jong deputy commissioner klem da pan nosi na kador basnong ya kum kini ki jat kenhun lele kini ki sinyam Hindu na kalian jongi ni kentu ya kador basnong mau sunram ba timde ban ailat karena kalian jungi kum kiseng ke wene kiseng halang ginom sya dalilay ba kini kinuwan ban pelong ya ka jing maneble ba kane kan kta ikiwepat ya kiwepat kinong wan mo kay protei namar kane ka krem mo jubun kamde na kamta ban maneble andre kade namta ka kilabron namta ka jing jungo kay protei lene ka tourist destination ke nakaleng jungi ni penpau di jing persya ya kene jing kemu jongki kebang ilang ba ki lap tai kubor ba kumbala penpau da kado basnong mau sunram ba ki mud ki kemur ban wan jubor ke nakaleng jungi long ready hagno no for lada kado gono ka jing kemu ban wan jubor nakaleng jungi inom ailat dalile bat ni long ready bar ni kersan dia kador basnong mau sunram na ka benta na ta kade ka kam mar halo karai jo kador basnong ni kersan habede bakane ka jingmu ar jing persya jo kador basnong mau sunram na ka benta namta kini ki sinyam Hindu bat ngino mailat dalile ya kini ki sinyam Hindu begin wan ban pelong ya kene yatra lene ka jing maneble ha kene ka krem mau jembun namar ba nginom nakliang jungi ngim tan kano
ka jing persya ya kano kaniam tehenrei bapinwan man maniblei hakne ka kram ngina kle ju nginom la man pediang ban nginom jing persya ka jur ni persya jur halor kane ka jing thmu jong ki khamtam ka jing yai lai yagi bor snong yagi bor thau tekane kalong ko bor ko besai na ka ini i kunhun ba nginom sa lele na ka baginwan matulong ya ka manwan matulong ya ka mojumboy kum ka jaga manible tekane kalong ka kruwo sa ini i kunhun lele kita ki kunhun Hindu manwan matulong ya ka yatra pilgrimage